I've come to understand bafethu ukuthi khona lento le yokuthanda umuntu mfethu ungamazi. Mfethu umthanda umuntu to a point where uyamlwela kuze kuthiwa u-obsessed. Kanjani? Khona umzali abami ngiye ngihlangane nabo because ngihlezi ngihamba ne-team. Mengihlangana nomzali yabo umthola ukuthi umzali is so happy to see me. Umzali ake abangilandelayo thola ukuthi umzali is so happy to see me. Useyagxuma sotshela ama-colleagues akhe lapha emsebenzini ukuthi lethani ifoni nangupheni. Thola amanye ama-colleagues angazi nokungazi but yena uyangazi yabo. And you see the excitement, dude. You know, the least I can do there is just stand, entertain umzali wami, ngimhage shute so they can have a good memory of me. Because umuntu mfethu, if they act like that, mhlambe out of character, uthola umuntu useyahayiza so engasenake lutho nje eduze kwakhe. If they act like that, abazoni ilimi basuke bekhombisa mfethu ukukujabulela yabo. Umuntu mhlambe bengalindele nokubona methu uthi uyajika ayibonanga yabo. So the least you could do is give them your time. So because as I said, ngihlezi ngihamba ne-team, khona umuntu ongihlezi ngihamba naye uzohlezi shoot. So mengiposta ama-video kanjalo uthola ukuthi mase kuqhamuka phela lama-comments vele ngeke ahlale ngaqhamuka. Mase kuqhamuka lama-comments athi mina ngeke ngimscreamele nje umuntu ophila emhlabeni engiphila kona ophefumula umoya ayibo yabo nje lo ma-comments yabo. It's fine fethu if you don't understand why other people love me. It's okay. But nami ngupheni ukhona mfethu usaziwa ukuthi usungilandele for some time uzokwazi usubanize ngeke ngimusho ngegama. Nami ukhona mfethu usaziwayo till this day. You can't tell me nothing about them. It's as if yonke into abayenzayo nje emehlweni nami mina nje i-right mfethu. Ngishe wrong ngiye ngizama ukuthola isizathu sokuthi kuze kufike la bekwenzakaleni yabo. Aza kuphendule kanje bekwenzakaleni, aza acte kanje ahline benimenze nje. Mfethu ikhona lento yokuthanda umuntu ungamazi. Ikhona. Abana mina I think futhi ever since wakhipha ngo-2016 nga nje mfethu inhliziyo yami iyamthanda. Ngithanda inhliziyo yami yonke and angifune lutho ngaye. Meqhamuka mfethu indaba ezimbi ngaye. Mfethu kukuphatheka mina kabi yabo. Yes, ngiyamazi ngijwayele ukumbona and futhi mengimbona ave ngihlonipha ke ngijumpisi but nje hey mfethu ikhona lento yokuthanda umuntu yabo. Nami ngiyasifisa ke isibindi somzala sokuthi mengimbona nami ngihambe ngixhume ngimhage, you know, but nje mfethu ikhona lento yokuthanda umuntu. Abanye abantu mebethanda umuntu bayekela bayazi bona bamthandelani banezizathu zabo. Mhlawumbe khona into engayisho ngomunye unyaka yahlala kuyena wathi mengilandela wabona ukuthi hayibo lengane isahamba phezulu kwamazwayo. Hayibo mina nginoma ngisho abangangizala bathi ingane yami yabona nje mfethu lento okuhlangana nomuntu omdala athi ingane yami ngiyakulandela kakhulu ave wenza kahle ngathi inkosi ngakubusisa ngathi uNkulunkulu angakuvikela. Lo magama eqhamuka umuntu ongamazi hayi mfethu ikhona mfethu lento yokuthanda umuntu ungamazi. Ikhona mfethu. It just so happens ukuthi phela osaziwayo but nje hey nami lwana ingeke ungitshele lutho ngaye. Angifune lutho ngaye. Hayi.